Ezingba baba ezingba mama ezingba yaya ezingba ngambe ezingba la kosusi ya pusundu na terachili mocha chi kunga chiba chima asango chila kwiso asanguni na molongoni ekezianga chi asango chi na lege chi sango chi awabadalezo chi fanala so mokonzi chi awabadalezo Simplice Mathieu Sarondi asibiani la so na bikwa akoso na bagi chi Franzi likodro chi Paris ndati gongo sosi mukunzi cha wabadalizwa goka kechi tene lo koka pana ya chimini bengo lingo chifani bale oku chi awabadalizo sosi ya ketene yanga chi munzu Franzi chinga tembu munandoni Donald wateke nam ampoko chona chitombela ni lo kemuna yi asangunandoni aiki na yati la parasosi makunzindo kwa watu kwa badalizwa kona yani kutafangombe chi Simplice Mathieu Sarondi si azu na kodro seti Franzi akiko joni amina kutasi kodroni si aga yambalo na zungo tilo na tila para bi anina dala para Charles de Gaulle na pekoni aiki kuta lembe ti kodro seti bi Afrika na kodro seti Franzi Flavien Mbata si aga yambalo alimbi fala bi aniso makusindo kwa watu kwa badalezo kuta fangombe ti Simplice Mathieu Sarondi aiki na kutati Paris ndali nyake chitenele kukapa na chikuta bombi lingo tifani baluku chia badalezo chia koro susi ya kitenanga chimunju Franzi akimini kuta bombi susi ya kizianga chikusala chilo ande gina bikwa utaso na likodo chi Paris na terati makunzindo kwa watu kwa badalezo watu kwa badalezo Samuel Nzungu swake use wakwa sutindo kwa badalezo watu kwa badalezo Bernadette Gambo kochi wainda Kobu Benjamin Rende Kuzu ngana kuta wainda sosie ki bembendo na ndoti tene cha sangu ngana kusachi maboko na watu kwa badalezo Colonel John Herbert Surumba Bida ko ya kukapa na chitambela so na terati makunzi tindo kwa watu kwa badalezo gula kuna lina ya chi asango chi fanala zo tonga chi sola inga la kwe benik beso abaten chi asango wayanga chingo robia ake pika patrala kuna wa gosinga na bikwa ako chi laso lo pika patrana ala so ake sa kusa na ndukwa chi tanga ndukwa chi leta pepe na nduchi atene mingi so andungweni chinga tembu ngando eke zile ginala chitene ala mamba ge chiten chi benik bia eke gola kuna lini na yachi asango chi fanala so mingi chi awali so seke sa kusa chinzapa wake faten chinzapa na mbage chi danzapa Baptiste évangélique na kodochi be Afrika sundu ini sebek ati mitela suna bikwa akosu na chi zingo polele yanga chimeni kota kapa chi bengo lingo chilango utana ndo mama tenso tene alimbe zingo na lege chingo na lege chisango akusa chimaboko chimingo terachi kota chimingo tereso a bagigi na bileti a mingichi a kota zuchi kodosu na popo nimo kiwaka beso abatenchi a sango wayanga chingo robia Maxime Balalu ekezile gina chitene alama asaunandoni na sipilango bien zapa sikapa so abumbi awaliti adanzapa sebek atondani na gbetileti akota zuti kodro ngana akota zuti liti danzapa na danzapa Baptiste ti bataillon uta kapati fangoiso ti lango utaso amu andelege na buiti nzapati tene alafa aye na waliso na nduti mama tene so asorona tene zingongo ti ingo ngana ngoiswande awali akimande mingi na nduti tongana esi wali alimbiti debuze na yati fango tene ti lo solo botoni na yati mbeti ti rue wa kusala ti nzapa ega tene ombi a muta pande nga lo botometi awali mingi ti tene ala sara kwa na tapande ti rue ngana Dorcas lo solo kina liti bumbi ti awali ti sebek lo kifanayi ndati nye ala so kapaso anga nyela mbwimbi ala kegina pikoni nzapala yidati laso bumbi so abagigi tenche za bumbi na gbele nzapa isambela nzapa ngangu ina laso bumbi so abagigi na kuta mama teneti ya tene zingongo chi yingo tongwa na mo wali mo lango fate yechi shoni asinamo ezingo na lango chitene isambela nzapa nganga chikodo chi isambela nzapa nganga chi akota zo chikodo chi
tenchi tonga na kodwa ke na siriria pe ekwe wa ngaleke tene isa kusala chinsa pape loka ke nganga chia wali la kukojo na yanga chutu chukwa Jésus ala inga ku ba Jésus Christ alonu na tuchukwa donza pa mukota pouvoir na ya wali ndani la ya wali chisebek e bumbila so ke chitene e mandate na ndozi zingongoti ingona legi chisambela chitene sambela za panganga chukodoti bumbi awali ko chisebek chi communion des églises baptistes évangéliques en Centrafrique sebek e mandaye tenchi langota mama tenchi ya ke zingongoti ingo ngana entrepreneuria tunga na mawali mo zingo na langwa we mo tondanji tene mo sambela tunga na mo sambela mo gi azo na nzapa na kingo azo na nzapa ifo mo kuma gbengba mo waraishi maboko mo sara kusala chi maboko te mo kukoli wara mo ku azo si a ede mo pe mo ko ifo mo londo mo sara kusala chi te mo inga te mo pata ko mo multiplier ga pa tu sais kapa so abumbi awaliti adanzapati sebekwe so atondani laso akiko andendani na bikwa utaso akiga na sango chikodola ko ifanala su benigbe so abatensi le krengo ya chikodonga na mengo chi akete kodwa bunu ya pande awagala so agbati sango akusala ngana akuru na mbage chindo kusala chilo akepialo so ina tene ekpimba si amuni na lege chi defango nginza chi sanduku nginza chi duni amubimba sundu ini banque mondiale chinga tembumbu nanduni ekezile gina chitene alama asaunandu na yati matanga ti mungo kungba ti kusala ngana akpururu ti kusala so pialo ti nguru biaso irini ikpingba amu nando kusala ti gbele biaso ake bando nando ti kodro ala ma tene so Lucien Judicael Motinda mokonzi pialo ti nguru biaso irini ikpingba ake fanayi akode so amulege na pialo so ti mu maboko nando kusala ti gbele biaso abando nando ti kodro pialo ekpengba ake pialo ti kodoro ti so si gouvernement ti ye da ti pika patara na banque mondiale si ala sumbe ti nginza so si amuna ye ongo ti nginza ni kue asara na nginza ti kodoro ti amerika 90 millions de dollars ti tene amu maboko na pialo so et ministère ti économie na ti plan la si yake maître d'ouvrage ni mais na yani mo ke wara ministère ota soit que ministère de administration du territoire, ministère de finance, la ministère de DDR, soit à la qui a ministère, soit qui a bénéficiaire direct ni. Et na yati accord de financement so a dit qu'on fallait un ministère de administration du territoire a wara fallait appui so. Et donc yeso a bagigi la so a qui conforme na ndia na accord de financement so timu maboko na direction so. Loso loke mokonzi pialo ti ngurubia ake fanayi ango boti kusala ti ala ngati beti miake mingi ala inga ministère ti a procédé là na révision ti texte organique ti na 2022 so a créé fini direction générale so nous on était dépourvu de tout à condition so c'est que ça na quoi ake lani nzoni ape ye quoi manqué lani et donc grâce à zapala so et puis qualité na terecha partenaire et ti nando ti ita ti projet ikengba si edema lazo demati agata tene si a serita réunion na yata planification et que langue pe kalenga ministre ti ya pande lo que tena ila kwa tene il faut epicalité il faut y a carnet d'adresse il faut y connaître sa partenaire et là que goti dema et grâce là son projet so azik kamene na leti bangiati beti yake mingi wagosinga tene ti so là so moba bureau ti azazango et wara fina ordinateur et wara armoire métallique so moba akpagie so aketa fini hein moba akeye so ti dernière génération et kengana a moto ti sarango na kusala donc ngiati beti yake mingi na sango chikodola ko ifanala sumbini sungo maboko na bechi chi sango kusala chi bango lege chile krengo alege so lundu na mbage chi bosembele bosango so sindo kwa chi sanduku nginza chi dunia mobimba wala banque mondiale a defa nginza ndalini atamba la sona bikwa akoso na gbata chi bongi na popo chi to kwa gbe so si a bate chile krengo lege so na lini beni Eric Mathieu Roko Sekamu ngana wainda chi bumbi so ina tene 7 Tunisie les chinga tembumbu na doni ekezile gina tene a matin na doni
là so isu mo beaucoup na betini betiso c'était na molegi na gouvernement cette Tunisie puis na ledge ça comme venu du ça pour ça en Centrafrique de la politique c'était na bileta na ndo timini donc je me betiso là na ça déjà parce que il avait déjà l'Union africaine là à la base de l'initiative qui Jésus si banque africaine de développement a financé et là nous aussi à la salle dans étude globalement parce que si tu es là au Mango Yainga avec le projet ça nous Pointe Noire à la Brazzaville à la Bangui avec Pierre Golanjamena donc pour l'instant tu CD13 so il bat la Pointe Noire à Brazzaville soit que phase 1 là. Si deuxième phase, une fois que tu commences, c'est aussi banque mondiale et là tu as un mouni, tu as un financier. Donc à final là tu as un mou faire ça, aussi là ça rapporte ça, il y a bien tu as il est intégré à est-ce que puis en gros j'ai pas piqué à là, soyez peut-être ni là quand tu as tenu compte nous si avant il y a si tu appelles d'offre, il y a à la gâteau za directeur de la sala kusala ni isu mo kuti na kuti timuna la legi ya matuna ala sala kusala ni bien kuso de isu mo boko na konoso et que nous sommes dit qu'on est dans l'ordre de service mon ordre de service notification et puis ça a commencé ça parce que ils ont déjà la côtière là déjà même avant qu'on a commencé ils commençaient déjà à mettre à disposition puisque Boussina existait déjà. Donc, il met les mises à jour, soit les douanes, qui évaluent à dégradation. Ils sont la peine constatée, à les autres aussi, comment de légitimer. À la salle, petit brimble, ils ont l'appel d'offres, on attend que nous pensons à l'île que dans le code de Sangwa, d'une manière générale, donc ceci, ça tient à Maï Damin, mais Mawanak Sol, l'année légiatia, à ce social, ça, à Moulégina, souci, à Pélundo. Amena ko don dende na la go yamba na ko bon ko be santi ta amna kati ko do elani na ko ti so si ko unda tamna kati ko do ti bo sangwa ti ko en général lani na reti miska ba kale geni kede donc si fa subject na ki legi sara ti to ne dronzo kada yo donc son ko londo la kongi mo ko vite mo sina bo sangwa Dachi pika mpatraso kina mbage chi dasenda gichi batachi bongia yambala so ambeni ala so kesa kusana do kwachi fangombechi na kuta damanda ngombechi ndachi kota kapachi use bengolingo wala tenchi mungo wangu na yachi a do kusala so ketamra lako na mbage chi dasenda giso a onla songu bale osho awe matanga ni wazingo polele yanga chika paso a tamana belechi mungo linichi bengbe so abatenchi fangombechi na kuta damanda ngombechi wala dasenda gi professeur Laurent Sissa Magale chinga tembrimbu nandoni Yannick Gobena majuchina ngoni loke munai asaunando Natilangota awa kode kwa socialondo na chanto kwa gbengbe ndende ngana ala socialondo na dasenda gigiti bongi aike buli chala nando tia tondo ti kusala ti nguti manangombe ti ngu section nunu baluse na uta ti sinangu section nunu baluse na usho nga atondo ti nginza sociala sana kusala na ngu section nunu baluse na usho nga na pialo ti maingo ti dasenda gigiti bongi ati ngu uta soci aike ga ngu sekti wala ngu section nunu baluse na umene ngu section nunu baluse na mbrambra nga na ngu section nunu baluse na myombe tingati tene ala gbia haka parti futango anginza na dasenda gigiti bongi wala inscription yong beso ba teneti mandangombe ti sociolo zi anga tia kusala solo fatene mingi na ndoti kapa ti timingo tereso on a terti université ba tia ba université qui est lycée du coup université so amena inda ke na ide to so ide sara yinzelwe amapa ide sara ibal letangu etc université ti so fa sarso ake normalement fonctionner mais il y a quoi manquer et puis la situation situation comme ça à ça que amène à yeso de Sarah il devait sortir à satine so université à satine comme ça mai à ça parce que zingonati ti science ça so a qui t'a permettre tu ne à ministère quoi à bout de là tu bas ton il peut satine université tentida tential recherche tentia moyen tenti nouvelle technologie satine to université abiti ton na mina université parce que ainga
la tenti so système ti licence master doctorat il va sortir moi à moins que l'hôpital donc nous là biati ko par rapport à ça ça nous là nyanga qui tenait ça tenait université à dit ton na sango chimungo maboko ifanala sundu ko bembe so abate chimungo maboko na zuna ya chikpale agodala suna bikwa ako chitene amu agba na ala so ekena chikpala mbage chi ile bongi so ekena ya chi bavaka use chi bata chi bongi agba so ake aye tongana abidon chi huile anat aso a lampe torche ngana ambeni agba chinga tembumi na ndoni jane lakwe akena ngweni lekemune asangunandoni mungo agbaso na awa be Afrika so si yetingangu asina tertala so kembungwi na yati ilti mbongu so si ndoko gbenegbia ti action humanitaire akesara kanila kwetonga na lo wara mungo mamboko ti azo sosi ake mungo mamboko na lo ake yeso si abubeta la fade na ndapreso mingi yeni ake ngangulani parce que excellence lani agana partenaire sulo donc ala balani azoni par rapport à condition tala abash lani asuru a condition ti sanitaire de surtout problème ti yongongu ala ke nyongi balé donc si bien que me sentir que madame lani ke ministre de action humanitaire le ERA, directeur central et puis régional du tonneau. Elle a gaïo. L'intéressé à du cadre du tonneau fanala. Comment à la petite lekengu nguni soit l'agneau parce que à sa expérience il fallait les nguni en bengangu. Donc à travers un partenaire ça la mot amena produit ça permettre tout tonneau les nguni bien tout tonneau l'agneau tout tonneau éviter problème. Par rapport à suite na tu nyongongu ni tu balenisi. Agbaso si akambini na awa be Afrika so kelango na ndosoka so irini ake ilti mbongu so akaye tonga na bidon so akunza na a waso si alimbi titene aza na yati ndo swala kida ngana ayo so alimbi titena binati ngu swala kinyoni si ala limbi titene ala wara nzoni nguti nyongoni iki merci na biati kodo so si lo maboko na I tenti pali sa wara isuga maboko na I malokota merci wa akuvertu aso na kunja na kon iya mama cha bébé amuna I apano na wati te zando cha bébé titene asasi anjere na beti malokota merci mingi ebola kona lina ya chi asango chi fanala so mokonzi chindo kwa chi kwa rouge chikondo chi be Afrika Antoine Baobogo amula so na bikwa akoso agba wala akuru so nbi shimule ginala so ke amokonzi na ya chi akundu chindo kwa chi kwa rouge na ya chi ando chi kaingo ko bela ndende chitene ala sana kusala kembeni mungo maboko chi ala so ke nando chi bumbi chi almonti agodashimu agba sundane ke zilege na Obed Kuyamile chifanaite nanduni ungoti akburuso aike balakona akotongasu so marque ni aike Sania si Croix-Rouge centrafricain ngana munga maboko ti coopération allemande si amuna alaso aike amokonzi ti a comité ti Croix-Rouge so ungoti ala kwa aike balakona oko so alaike sarkusala na yati adanganga so aike na yati kodro ti bongi nga na a kete a kodro titene amulege na la titene ala pembendo nga ala ba so amuna la lege titene ala sara na kusala nga titene ala mumaboko na pialu so aike na yati a ndosu oko ti ala so si awara a gbaso lo faso betilo anzere mingi si lo kiri singila mingi na Croix-Rouge nga na awa mungo maboko aike kotangia mingi ya tenchi tongana mbenizo abasi kwa somo esara si lo muna mo maboko pe so abatene lo yetene chi mo pe mais esara confiance na kota zoti ge so ala pikali à travers projet souci azamani azana cc si la so président national Tshisa yitene lo muna ye agbakuru so titene sara na kwa eke magi yangati kwa so muna ya batango yeni amuna ici tena igwe tambula na nina place ya maima pe amuna ici tena sara na mbina kwa so ke ndeti comité na peme e tena isara na kwa itambula iba njoni tambula tia aduti lo solo ke mokonzi ti Croix-Rouge na kodro CCTB Africa lo
unda na ala so kwesi ala wara a buruso titene ala batani nzoni si ala libiti sara kina kusala so a unda na ala titene ala saranani a partenaire ti so ti kodoti zamani don na beso il commencé depuis 2016 ti les cas hôpitaux ti les ensemble de santé na maternité na kusala mingi ti formation ti personnel ti ministère de santé et les gars qu'on a institut universitaire de formation paramédicale de Kodroti, soit que c'est qu'il y a un diplôme d'état à technicien et assistant de santé. Et comité, tu crois que ça a la Ndurunduru et à Kodroti, au Koka sous-préfecture, ce quoi qu'on a des projets, à la difficulté, Tanganiso, en Maming et à Kodroti, mais il y aura moto, il y a la titana, permettra la titana, la tambla, on a parlé avec a kekete a kodro na village à la Goué, à la Sarakusa à comité du village, na comité du quartier. Et là si imuna l'année et imuna la wango iteni pas la pata mutuson jaune. Teti so et que suivre ni et à la so amuna mutuso tona à la sina kodroti et kuna la ifana la mutuso ak muna la ngia tonso là kodroti Japon mondo ambulance na yi ambeni partenaire en néerlandais à mon ambulance pour Séné là balé sur quoi c'est depuis 2013 ambulance en bâti aider population jusqu'à là donc il faut la partager. Egola kuna lini na yati asango chimungo maboko aketi so ndokwa so abatenchi senda ko dechi bangolege chi senichi anyama na mbake chi dasenda gichi batachi bongi agodachi wagana bikwa akoso ambini agbaso siake mulege na lati sa kusawa chi bembendo nando senichi anyama mungo maboko so a jushina ngwechimbeni ko takapachi bengolingo so abumbi asweke awako de ko asweke sa kusando kwa bembe so abatenchi seni mbumbuchi ala so andu anyama chinga tembumbu nandoni marielle mukunze ke kalo ke mune asangu nandoni Tifanzoni tamblangoti akusala su a bumbi gouvernement koti koto siseti be Afrika na kundusu akinagbeti leta pepe su a irini na yangati amuzu atene Wildlife Conservation Society sonduru irini atene VCS kapati akusala ti mungo agbasu a bagigi lasu akiti faso si akapati tambula ti akusala su a bumbi koto siseti be Afrika ngana bumbi su a tambula nzoni kapasu a mulegi lasu ti mu agba so ake mu ande zoni kodena ala so ake sala akusala ti ingangon dati aye nando ti anyama ti gbeti sise si akusala ti ingangon dati aye tala alimbiti tambula zoni yeti ki singila na ndokwa ti WCS so aye dati muna yi agba pulso iwara fade ake mulege na yi ti gindati ye na amulengeti d'abord na travaux parti et puis yacha bembengondo nando anyama yati de Afrika ayesu iwala weso tonga tiso tenena la aka bakulusu kusala la akimulege na yi déjà itondani tisa kusala ni na yati bamingi bangura we na tonga na mungo maboko sangba tiga fade iki continuer titene isara na yati bamingi bangura parce que kusala so isala so la kwa sa na yati zonti bamingi bangura parce que kojo kusala so isa na tonga na maboko na ngati ga fade de ki continuer da et puis qui continue na yati RC ya ko donc il m'a signé na WCS la chapa so fade et aider na chapa kusala ti mu na sendagi et donc nous on voudrait Siri lengo sungunga na tenchi nzia chi sorongo azo eke kuta mama tenchi dungo lisu atambran bena ye na lapo sosuna mbage chi damara na lege chi bumbi so na tene action solidaire chimingo tereso alekrani ndali chala so ke mulini na yachi ambeni abumbi ndende ngana la so ke mulini na yachi akete kodrombu na mbage chi damara Jeanne Clotilde Dibera kenangweni le ke muna asangunandoni
vungango sango tongambela na akutazo ti ndoti abumi ndende sosi ayeke na yati agbatanga na agbavaka ti kodro ti be afrika na ndo tene ti siri nga na lingo songo na ngwe ti adengo gaba ti songo akutazo ti kodro ayeke ndati kota kapa sosi bumbi ti action solidaire alekreni ti tene ala koso atisa na ti kota kapa so ti inga atene sosi ayeke ga na akpale na ngo ti sorongo akutazo ti kodro atene nga na a likiti akusala sosi azwali titene asara nisi akigana akpali titene ala kanga diginani na yati ando so ndende si ala ekeda na bumiti action solidaire le tonati kusala so na mbeketi batati damara titene le boto yani na ti ameni akete akodro ninga kwe akitene sosi asigi na ngati mokozi ti bumbini Nadine Kosi so na titene ti le fanzoni ti siri na lekango gerati kapati songo kotazo na ngoti sorongo azonga na pokon sosi kapani a unza wa lega kotonga na comme mokozi ti bumbiso akiri na tene parti pour ça l'association solidaire à l'écran sogi parce que c'est Damara à qui tenait le bumbi à itati Damara aussi à qui na etia bumbi ndende et puis la confession religieuse aussi ndende qui tenait le pic à patra l'andoti so a tenait cohésion sociale marati ngo iso ikitaso ah kwa inga tenait na contre-ti ikibuna la élection et il faudrait que à préparer les bongo na zone élection na pokoti fangli sosi coordonnateur ti bumbi action solidaire Nikes Kosi afa nando teneti lengo songo ala koso akoka paso ayeda na beta la koti tene ala bumbi terrain na la muma boko tenti siri ti ati gbata so ala ekeda si gbata ti damara ani mti dujutonga na gbata ti tasiri ti ati kodro ti be Afrika kwe ayeke yeso si asara ngia ti beti mokozi gbata ti damara manengezi kodro sino bayi na binde simo gazi ne kene kodro simo kinjoni mingi mati féliciter na di mingi magata yiso ngutara lo zati zilo kete ape lo zati lo kete lo koga tous les jours la minute ne damara ki mata ti fango ina ita ti mainga cohésion sociale kinjoni mingi foto ga di kote ne magata di cohésion sociale lazima ba lo galo bunga mingi ti damara kwe e bunga musulman amara bide kwe dasi bisare mingi kela so na ti damarian nati ose commandati botati damara lotene anko boti kusala tonga so ayeke nzoni mingi na ke mungangu na awa be Afrika koti tene ala mutere tati tene ala sarako kusala ngangu mingi a ontiko jotene ti maingo ti kodro na leki ti meni mbayi ti meni gbata so lengo songo adana maingo na ti gbatani ayeke na ndo mbayi so si comme konzi ti bumbi ti action solidaire Gabriela Adeyomo lo wa ala koso si akoka paso ti tene ala kia na korogo a andar ndenge nde so si azwaki ganani na mbiki ti ala ti tene aga na kpale na ti kodro ti kai siriri e gofadisi na sango ti mwa ti fanala so dali mo ti be Afrika akira ti na ya ti vundu na lege ti so lo grisa mbeni oko ti akpengba wa kusala so si ayeke sa kusala tongana wa mungo tala to wala cameraman reporter so iri ti ayeke priva wa mombo so fini ti lo ahunzi laso na kozo ngbonga ti ndape ti bikua oko so na peko ti mbeni ndugu kubea ndani ke zile gina ti tene ala bambeni limo ti lo e gofade so na ti use kapa ti asango ti fanala so bem gbe so abatene ti asango wayanga ti ngoro bia goda ti tene apika patra laso na bikua oko so na awa gosinga ndani ke zile gina ala ti tene ala ma asango andoni azu ti mbi ala ngbanzo a mama a papa bi na a ita so ke vunga sango wala so sa kwa da fonono ala so ke sara kwa na dalimo wala so ke sumbeti bi gondala mingi sola gagbani tite na le pika patara kontro tiela a kenzoni te ki pika patara so tite na ki be Afrika inga yeso ke tambura na kontro ti na yenye ilingi sazi te kontro ti amai vundu di beti mi keta ke soto mi mameni
aitati so si ala kia na chakama kite so atene BRDC wala so atene mbele mamanji so si lani ya miro na legiti fini mamanja so bagigi azeti kukuru so lana o tichala mamanja cha na turo mbele mamanja ni si ala lusina ndoni ti jiko akbacha tene na si lango sola jiko tene mingi kozo ne la unda ngulbe ko do ti ngulbe ko do ti ale muzite na akai kwa tilo tenti lo sala kona legen pe peut-être pas so sinama ngeti lani mais binga yeso aitati so yape pale so sina ko do ti so akia pale so sina cha kodro kwe ayi mingi ke so asi za pasala si pale so asi amenengeti awara pale teti mbito gwala amena domba chala mbito gwala china sisi mingi naka wani la awara kuya amena wara pasi na gochala asala si ala wara pale mingi amena uru titi gerchala kumbi mengurubia ambana peko ape gurubia godayo ti godati tambra tiga pale sosi gurubia go na dali lapitani aba amenenge sosi aunda na wanganga timu tongana la tiga nduruna la na ngurubia kila goda ala sosi vundo asi teti amenenge chala ala wara kui ngurubia ti kodoti amweti maboko titene akambi vundu chala agberingbia gonenga ti da oko titene amuma boko na ita so yiti ngangwa sinala vundu so vundu so sina amenenge ti bi Afrika kwa memeni teti kama kita muni faso gato yiti poroso chala ala tondala na mena yitala ti tola sara kala koso chala vundu ni aga faso yisara poroso mawacha se waso si pasia sinala so bifati batite ala ngakwe ala faso biani vundo komandata na muma boko na ase waso ti faso ala ngake amna ti bi Afrika kodro tsala la bale asi ala muma boko asa pengbaje ala mu faso tene kiri asigina ni aita sola sa azau boko ndo tsala sola kitenezo njia tonate vundo komande azo si pale yake becha zo so ala londo ko tane goti tabla ay so sara singoza kila kana becha zo ala zani donc la muta la tala kada liti kodro si ta sara so becha la ye legi so si ya pour so kotola mais aziala yati kodro loye siriri lozela ti fanala so il faut la yinga kodro ça c'est l'autorité de l'état asara ngena ni pepe fallait ngani zone ici mais akira ga ateno e sara kona legi ni pepe bo wa ala lani na place nyela la ni sara nye binga pe e na ti kodro so ko inga terti abe ala lani ga ibanga ala nga usi abe ayini so ala tene la so ala kia finizo ibala na be ya karala be saki futango gizatia so sara ko sala ti futani ba si la so si ala ga ti tene babu tene ala la yinga yini ko ala yinga yimingi akela legi na pe so que petitioni la i petit bati sara kodro na legi ta mara ti kodeni so pe ngbira kodeni so ndo a ondo na niawe amiro ali cham nenge ti be Afrika zio ni la ikena kurgo ikeso ike dape tenti chala ala bayini kwe akenzoni ala tinga wana mbaige atinga wana mbaika teneti leke ngwamanda kusoika wati sorongo amukuzibata ti sorongo awa ko tibata lizo ti sorongo beti kodro bidi tenala ndoso na ti lango so bisate fafaso pembeku na ti lango so nguribia de tenande na bumbi so ina tene comité stratégique so que bando na legeti amanda goso la banda teti ayina na kwasola sara so ingwati asati ayini e mameni petit souci meni lo ti bendo ti gisolo yao lo galo to kwaniso e sa kwa ndoni inala kwala ni ibumbi yao e sala kwani na tela ngoso de kifa polele nguribia ke fa bibetilo na ndoti so meni tena ko so milibite la keso ala so kuti tene pade manda kona jande dape na nzeti kakau ko so ga sei gona transition so la gidi pisola traditionnel junga de dape fade manda kona ga tuchande da
fo mi tena amene be Afrika nzoni aten si kwa la tena so ke te wataka e ke guande te tinguri be leketere tulo so ntia fa alingi ti leke mandakoso to ti so afalani na nzeti kakauka ipeti urini pepe e ke sara niande me mandakoti songo aboko ti ala so ke amoko ti agbata wala mer so atena pe même si j'ai passé à 6 ans là ça peso il veut pousser na pe ko senge so atena ko pe et petit bato ya pe bumbi na mandakoto avec jeune na nzeti kakauka ipesa na senge so metene so bibeti mi kitonso la me ngati bulitier bi fande na la polele so bungolitier na yeso ngulibia ake fande ni na tala ngoso aga faitena la polele senge me na ngoi so yi pepe titene aita ti kama kiteso ala godasi gana mena ango bocha kusala tala niso na enatala so ondoni so titene ala gigile ge titene achinga wa mais ça que les kengo contrôle pe ça les kengo contrôle pe ai di fatela so ala la ke na ndara mingi ala ke na ndara mingi ai di faso la inga mingi tatene ala ke na ndara tola ndalan ka le ke la kodonso zoni mingi nga si ke tilenda si le kenganzo ibala lana le kengo kodronso menyi ra sarai